Ukiona mambo yako yamekwama kabisa, kila ukijaribu kufanya vitu haviendi, basi ngoja nikuonyeshe nini ambacho utafanya, na ninakuhakikishia utaanza kuona matokeo kwenye kile unachokifanya. Sasa chukua Biblia yako na notebook nikuelekeze. Biblia inasema hivi: tuheshimu wazazi, ndivyo utakapopata miaka mingi na heri duniani. Unakwenda kutafuta sadaka yoyote ile tu, alafu utaituma kwa mzazi wako ama mlezi wako, alafu utamwambia hivi, naomba unibariki, ninaona kama mambo yangu, utakwenda kumtaja kama ni biashara, ni kazi, hayaendi, naomba unibariki na baraka ambazo hujawahi kumbariki mtu yoyote, mean business kabisa. Alafu zile baraka ambazo tutamkiwa, tafuta notebook, alafu ziandike tarehe uliopewa hizo baraka na muda, alafu kwa siku 7 hakikisha unakuwa unasoma Zaburi 35 mara 4, ikiwa ni ishara ya kuwakilisha pande 4 za dunia. Unakuwa unamwambia Mungu hivi, Mungu ninakuomba ukafungue milango yangu, sawa sana Isaya 60:11, watu wapate kuletea mimi fursa, kazi, fedha. Hii hali ambayo unapitia inaitangazia kifo kuanzia sasa, na wala haitaendelea kudhihirika kwenye maisha yangu. Na ninatangaza baada ya siku 7 nitakwenda kuona breakthrough kwenye kitu ambacho mimi nakifanya. Utashangaa umeanza kupata matokeo, na vile vizuizi ambavyo vilikuwa vinakuzuia kwa muda mrefu vitakuwa